على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasul. Ташкент областынын Төмөнкү Чырчык районунун Жылдыз, Кожа, Корганчы, Кызан айылдары жана Солдатский районунда жашаган сайиттер 4-июнь күнү тууганчылык жыйынга чогулушту. Ага Борбор Азиядагы сайиттер уюмунун жетекчиси Саид Умар Олмасханов жана аталган уюмдун Мекке шаарындагы сайиттердин өздүктөрүн тактоо комиссиясынын башчысы доктор Саид Абдуразак Аль-Хусейни Аль-Шариф катышты. Жыйында Борбор Азиядагы сайиттер уюмунун жетекчиси Саид Умар Олмасханов сөз сүйлөп, жасалып жаткан иштерге токтолду. Борбор Азия бизде бир топ иштер, бир топ мээнеттер жүргүзүлдү. Ушул жүргүзүлгөн мээнеттердин негизинде 1 миллиондон ашык сайиттер аныкталды. 1 миллиондон ашык сайиттер аныкталды. Анын 15 миңге жакыны биздин уюмга катталып, андан бир тобу документ менен, күбөлүк менен камсыздалды. Санжаралары ар тараптуу иликтенди, ар тараптуу каралып чыкты. Ошол санжаралардын ишке ашышлыгында бул текшерилип, бүгүнкү даражада каралып чыгышлыгына көптөн көп салымын кошуп, ошол комиссия, түзүлгөн комиссия мүчөсүнүн бүгүн башында турган профессор доктор Саид Абдуразак Аль-Хусейни Шарифке иншалла ушу жерден бир ыраазычылык билдирип кетебиз. Аллах разы болсун иншалла. Мына ушундай агаларыбыздын, ушундай профессор докторлорубуздун айнама ушунча сайиттердин бүгүн тарыхы такталып, бүгүн документ колуна алып отурушат. Өзүңүздөргө белгилүү урматтуу абалар, көптөгөн кылымдар бою сайиттердин тарыхы өтө ылдыйкы уровеньге түшүп кеткен. Аны жакшы билесиздер. Өтө ылдыйкы уровеньге түшүп кеткен. Кээ бир жердеги сайиттер жоюлуп кетип, таптакыр эле бүгүн тарыхы таба албай турган абалга келип калган. Мына өзүңүздөргө белгилүү, дүйнөдө кандай гана улут, кандай гана уруу болбосун, өзүнүн тарыхын тактап туруп, келечек урпактарга өткөрүп берүү бул инсандык, адамдык негизги милдет, негизги парыз болуп саналат экен. Ошондон улам ушул парыздыбызды, ушул милдетибизди аткаруу максатында мына ушунча мээнеттерди сиздердин дуаңыздар менен, сиздердин колдооңуздар менен кылганга аракет кылып атабыз. Мына коомчулуктан дагы ар кандай ойлор, ар кандай сөздөр, фикирлер айтылып жатат. Биз аларга айтат элек, сайиттерди тактоо иштери, сайиттердин тарыхын көтөрүү иштери бул башкалардан өзгөчөлөнүп, башкалардан өзүнү жогору коюу эмес. Тескерисинче, ошо башкалар катары тарыхын тактоо болуп саналат. Ошондуктан дүйнөнүн ар кайсы жерлеринде жашап жүргөн биздин, сиз менен биздин туугандарыбыз болгон Аулады Саид, Ахлил Байт мүчөлөрүнү аябай сүйүндүрүп жатат. Алардын дагы дуай саламы бар. Афганистандан, Европадан, Малайзиядан, Сингапурдан, керек болсо Америкадан бардык жоктон салам келди сиздерге. Дуай салам келип, мына шу отурушубузга аябай жогору баасын берип отурат. Иншалла. Ушул отурушубуз эч качан жоголбосун. Ар дайым ушундай биримдикте, ынтымакта эл катары, журт катары ушундай тургандыгы биринчиден сайит эмес жөнөкөй коомчулукту дагы бул сүйүндүрөт экен. Эмне үчүн дегенде, мына устаздар, докторлорубуз айттыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ахли байты чогулуп бир болгон жерде Алланын нуру, Алланын баракаты ар дайым болгон, тарыхта да болуп келген. Ошондон улам урматтуу абалар, ушу жакшы дуа кылып,
ушул элге журтка чөйрөбүзгө жакшы дуа кылып, иншалла сиздерден ушуну биз суранып кетет элек. Ушу тосуп алганыңыздарга, ушундай дастуркан жайып ушу күтүп алганыңыздарга аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Аллах таалам ар дайым өмүрүңүздөрдү узун, ден соолугуңуздарды бекем кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ал эми Борбор Азия сайыттер уюмунун комиссиясынын башчысы доктор Саид Абдуразак дүйнө сайыттер боюнча маалыматтарды айтуу менен тууганчылыкты бекемдөө жана ата бабалар жашап өткөн жайларды зыярат кылып, бул багытта түрдүү иштерди алып барууга жакшы ниеттерин билдирди. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seyyidler, أخوكم دكتور سيد عبد الرزاق خادم آل البيت. سيدlerine خادم. تشرفت اليوم بالحضور إلى مدينة طشقند من مكة المكرمة. أنا الدكتور سيد عبد الرزاق الهادوي الرضوي الموسوي الحسيني الشريف من سلالة الإمام الهادي الإمام العاشر من أئمة آل بيت رسول الله، من ابنه سلطان السادات في ترمز السيد علي العسكري، وأخوه السيد محمد إبراهيم سلطان ملك زربغش هو جد السيد عمر سلطان ملك زربغش، جده في كاسان وجدي أنا في ترمز. إن شاء الله سنذهب غدا إن شاء الله إلى ترمز ونضع حجر الأساس لقبره في ترمز، وبعد ذلك نذهب إلى كاسان بإذن الله ونضع حجر أساس قبر جده. كان موجود قبل عام 617 هجرية حين غزا تنجز خان وهدم هذه القبور. الآن إن شاء الله نرجع ونحيي هذه الأضرحة الشريفة. بيوتهم أصل هي بيوتهم. قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ليس بيت فلان أو فلان، في بيوت يعني بيوت آل البيت، بيوت السيد السادة، في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني الله سبحانه وتعالى أذن أن ترفع بيوت الأئمة وتجعل مكان لذكر الله سبحانه وتعالى. يذكر الله عند قبر أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله آل البيت. هؤلاء السيد علي العسكري في ترمز، والسيد محمد إبراهيم أخوه الأكبر الذي يسمى سبع الدجيل، بيته في الحلة في العراق في قرب مدينة سامراء. الإمام جدنا الإمام علي الهادي حين علم أن العباسيين سيقتلونه قال لابنه الكبير السيد محمد إبراهيم سلطان ملك زربغش: اذهب أنت وأخوك السيد علي العسكري إلى بلاد ما وراء النهر وابني هناك مملكة اسمها مملكة زربخش أو زربغش أو زرفشون، بالفارسي يسمى زرفشون. نهر يبدأ من باتكند وينتهي إلى خيوة وسمرقند وخارزم. زرفشون يعني النهر الذي يلقي بالذهب هدية، أو يقال زربخش أو زرفشون يعني النهر الذي يلقي بالذهب. أسس مملكة قبل 1200 سنة السيد محمد إبراهيم، أو يسمى السيد إبراهيم أو يسمى السيد محمد، له 3 أسماء. لماذا أخفى أسماءه؟ لأجل ألا يبطش به ويقتله العباسيون. أخفى اسمه وسمى نفسه إبراهيم سلطان ملك زربغش، ابن الإمام علي الهادي الإمام العاشر، ابن الإمام محمد الجواد، ابن الإمام علي الرضا، ابن الإمام موسى الكاظم. عمكم الإمام موسى الكاظم هو جدكم، عمكم الإمام علي الرضا أنتم من سلالة إبراهيم مرتضى. إبراهيم مرتضى من سلالته السيد محمد شمس الدين البخاري الذي قبره من بخارى ذهب للتجارة إلى الصين، وأنتم أبناء شاخجة أو ساخجة أو شاخجة. هؤلاء سلالة شاخجة حفيد السيد محمد شمس الدين البخاري الموسوي، سلالة إبراهيم المرتضى ابن الإمام موسى الكاظم. فهؤلاء كلهم أقرباؤنا، أقرباء آل بيت رسول الله، سلالة الإمام الحسين سلام الله عليه. أحببت في هذا اللقاء أن أجتمع بكم وأن أذكر لكم نبذة من تاريخ هؤلاء السيدان. والسيد
علي العسكري ابنه السيد ناصر خسرو الذي يعرف بكتابه سفرنامة. السيد ناصر خسرو قبره هو ولد في قبديان في ترمز، قريب من ترمز أو طاجكستان، ثم ذهب عاش في بلخ، ثم ذهب ومات في مغارة في بدخشان في قرية اسمها يمكان، في مغارة استشهد هناك، قبره موجود. ابنه هو مير سيد علي همداني في كولاب في طاجكستان، هذا يعتبر جدي. أحفاده عاشوا في بخارى وسمرقند وخوجند. جدي عاش في خوجند لينيناباد الذي يسمى لينيناباد، اسمها خوجند. سيد مرزا عبد الرؤوف خوجا. أخوه الأكبر كان نائب أو كان مفتي إمارة بخارى قبل 100 سنة. عام 1945 قتله البلاشفة السوفيت الروس في بخارى، كان نائب مفتي إمارة بخارى، اسمه سيد مرزا خوجا إيشان. هذا يعتبر عمي مفتي بخارى وقاضي القضاة ومدرس في مدرسة مير عرب. هذا ما أحببت أن أذكره، وإن شاء الله سنذهب إلى ترمز وإلى كاسان، ونذهب إلى طاجكستان إلى كولاب، وإذا قدر الله سبحانه وتعالى أن نرسل إلى بدخشان في أفغانستان اللوحات التأسيسية التي ذكرناها نبعثها إن شاء الله. وصلى الله على جدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة ال14 المعصومين حجج الله على خلقه، وعلى ذراريهم وعلى ذراري ذراريهم وعلى ذراري ذراري ذراريهم إلى يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. آمين. Çapan cumba cumba peygamberin cubbası. Жаз жарыш демекчи аталган жыйынга бардык сайттер иш күчөгө мезгил болгондуктан катыша алышкан жок. Бирок алардын ардактуу өкүлдөрү келишип, ой бөлүшүп, баарлашып, пикир алышты. Mana bu yerde Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'daki sayıdavlatlar endi mana mustaqillikten keyin özünün avladını, qayerden çıkanını görüp, bir-birine uçuraşıp, görüşüp, salamlaşıp, ağayınların izlep tapayaptı. Endi mana Sovet davrida ham oldindan bu yerde yaşagan şu halk, endi mana Sovet davrida qatagan bo'lganda, bu sayitlarda, hocalarda u yoqqa bu yoqqa quvgandan keyin hammasi Sayyid, Hoca, Yeshon degandan tanib ketib, o'zlari shuni aytishga ham qo'rqqan. Falanchamiz, pislanchamiz. Ana endi mana shunday zaman keldi hozir. Sayyidman deydi, Yeshonman deydi. Mana madrasalarda o'qitilyapti. Mamlakatimizda 2000 dan oshiq masjid bor. 2000 dan oshiq masjidda 2000 ta imom xatib institut bitirgan imom xatiblar bor. Ana ular ham ko'rsatyapti. Mana qishlog'imizda 2 ta masjid bor. 2 ta oqsa mahallalar raisi bor, oqsoqol. Endi mana bunday zamonda, mana erkin kelgan zamonda mana endi Arabistondan, mana Qozog'istondan, Qirg'izistondan o'zimizning tug'ishganlar kelib, bir-birini izlab mana shunday davralarda o'tirib, bari bir-biri bilan quchoqlashib, ko'rishib, mana bundan keyin ham siz biz qilib, bordi keldi qilib, bir-birimiz bilan telefon orqali gaplashamiz. Mana Xudo xolasa niyatimiz bor. Arabga borsak, mana shu Said Abdurazzoq ukamizning uylariga borib o'zlari bilan uchrashamiz degan niyatlarimiz bor Xudo xolasa. Alloh hammamizning niyatimizni qabul, murodimizni hosil qilsin. Umrlarimiz uzoq bo'lib, qilayotgan ishlarimizga Alloh barakatlarini bersin. Mana bu olayotgan operator ukalarimizga ham Alloh insof berib,
ömürler uzak bolsun. Mana şu işleriga Allah rivoj bersin. Sağ salomat bolsun, bollari rahatini ko'rsin, qo'shqanlarimni qo'sha qarasin. Allohu akbar. Said Abdurazak Saudiyadan kelib turibdi endi. Said Umar Qirg'izistondan kelib turibdi. Bu endi o'z-o'zidan emas. O'z-o'zidan emas. Qonimiz tortib turibdi. Qon tortmasa, agar 1000 harakat qilsangiz ham bu narsa bo'lmaydi. Bu narsa amalga oshirolmaysiz-da. Shular qonimiz tortib turibdi. Shu urug' ekanligimizni, payg'ambarning avlodi ekanligimizni, shu Hazrati Ali, bu Fatimadan tarqagan ekanmizni. Shuni buni hozir dokumentlashtirib, shuni bir kitobxonaga keltirib, ana Nuriddin ukamiz ham hammasini shu quvvatgan shu jonkuyarlarimizga o'lkan rahmat. Salomat bo'lsin, charchamasin, oilalari tinch bo'lsin. Mana sizga ham rahmat. Mana Qirg'iziston degan yerdan kelib, siz hozir noni tushirib, rasmlarga tushirib, shuni kitobga tushiramiz, dokumentga tushiramiz deb sizlarning-da qilayotgan xizmatlaringiz uchun kattadan katta rahmat. Oilalaringiz tinch bo'lsin. Bularning martabasini Allohim martabalarini ulug' qilgan bo'lsin. Uylariga, to'ylarga boraylik, yaxshi kunlarga boraylik, hayotidagi quvonchli kunlarga boraylik. Buni shu davran to'ldirib o'tirgan tug'onlarimiz bari omon bo'lsin. Allohning o'zi hammamizni qo'llasin. Men ota bobolarimni eshitganim Abdulla otamizdan Tursunxo'ja otamga o'tgan. Tursunxo'ja otamizni tarixi bunday bo'lgan. Ularning ota bobolari Makkadan Samarqandga kelishgan. Ma'rifli odamlar bo'lganda, domlalar bo'lgan. Shuning uchun Said deb bizlarda Saidlar bir pog'ona baland yurgan. Ular o'qimishli bo'lgani uchun. Ular shuni birinchi nima qilgan? Bizni otashparastlar bor-ku, o'tga sig'inadiganlar. Ularni qaytarishgan. Keyin Qozog'istonga borganda bular, hozirgi Turkistonda bular aka-ukalar. Shu yerda katta eshon bo'lishgan. Qozoqlar ishonmasdan bittasini yoqishgan. Shunda bularni bizga sal qozoqqa o'xshab ketishimiz, Samarqandda bularni aka-ukalarni Hasan Husanni xotinlari borishmagan bu yoqqa. Ular qozoqlik eli biz ota bobolarimizga ayol berishgan. Yo'da uylanishgan. Shu bizni 3 ta avlodimiz, ota bobomiz avlod shu yerda qolib ketgan Turkistonda. Keyin Turkistonda repressiya boshlangandan keyin Qo'yliqqa Xo'jagarsan degan joy bor, Toshkent oblastida. Shu yerga kelishgan. Shu yerga kelishib, mana bu yerga kelishib, shu yerda ota bobolari keyin bu yerda joyi bo'lgan bularni. Hozirgi Soldatskiy shahri, oldin askarlik bo'lgan. Soldatskiy degan soldatlar shu yerda dachasi bo'lganda 1880-yil. O'qiladigan joyi bo'lganmish To'qoyzorda. Sirdaryo bilan Angren Chirchiq daryoning o'rtasida limanida Botmoqzorda bularda joyi bo'lgan. Shu joylariga egalik qilishgan ota bobolarimiz. Keyin shunday qilib Soldatskiy turishgan. Hozir mana Yulduz degan joyga ko'rganmiz, 5 ta xo'ja deydi. 5 ta qishloq bor. Birinchi Yulduz, eng katta qishloq, ikkinchisi Kal qishloq, kichikroq qishloq, uchinchisi Qo'rg'on, to'rtinchisi Mo'lkent, beshinchisi Ivonboy. Endi eng katta masjid oldin Qo'rg'on degan joyda bo'lgan. Ana shu tarixda televideniya olib ketdi. 1336-yilgi tosh chiqdi. Qoramozor deb aytilgan o'rta asrlar tarixida ham bor. O'rta asrlar tarixida 7-6 asrlar tarixida Rossiya tarixini o'rta asrlar tarixida o'qidik. Shu narsa chiqdiki, oldin shu masjidga daryoning narigi tomonidan, daryoning tagidan tunnel bo'lib o'tib, qora masjidni shu yerga qoramozor qurilgan, eng qirt joyda shu yerda masjid bo'lgan, labi hovuz bo'lgan. Labi hovuzni yaqinda 80-yillarda panturkizm bilan islomizm boshlandi-ku, partiyalar olib qo'yish. Shu paytda buni hovuzini buzishgan. Hovuzni buzishgandan keyin elda kasallik ko'paydi. Keyin xalq yig'ilib qaytadan hovuz qurdi, elda o'lim to'xtadi. Keyin hozir endi u masjid tarixiy nima bo'lib qoldi-da, oldin mana shu Qo'rg'oncha qishlog'i, Chinozli yarmi, Soldatskiy yarmi shu masjidga kelardi. Hozir u yerda o'qilmaydi, o'zimiz qishloqdagilar 440 ta yerlikda xonadon bor Xo'ja mahallada. Ana shu yerda 3 ta avlod turamiz. Birinchi avlod Al-Saidlar avlodi, Ravshanlardagi, ikkinchisi Zikriyatlar, Malaka avlod, uchinchisi Yusuflar, mening urug'ning kattasi. Shuna qilib ota bobolarda eshitgan tarixlarni shular. Nuriddin Qo'ja Amirxon o'g'li bu jiyinga cho'g'ilgan Saidlerden ata bobolarını to'liq eliktep, cho'ng kitep tuzib chiqqan. Anda ko'rsatilganday, alarning bardығы ağa tuğandar. Va hurmatli og'ayin tuğisqonlar, mana Xudo xolasa shejiriya masalasi bo'yicha
eslatib o'tib ketmoqchimiz. Vaqtida 2-3 yil oldin harakatimizni qilganmiz. Shejri ishlarimizni, shejri ko'rinishida ishlarimizni olib borganmiz. So'g'an hozir kichkina to'xtalib o'tmoqchimiz bizlar. Buna yerda bu men o'zimning ishlab chiqqan qo'lyozma жұмыстарым. Buna yerga Hazreti Ali Xalif, birinchi imom Ali ibn Abu Talib alayhissalom, bibi Sayyida Fatima Az-Zahra alayhissalom, Muhammad alayhissalomning qizi, bolalar Husaynning Al-Asqar Zaynalabiddin, ana odan keyingi pastki darajadagi tushib kelaveradigan shejrimiz. Ya'ni Imom Musa al-Kazim odan bitib tartadi shejrlarimiz. Buna yerda o'sib keladi Said Murtaza. Said Murtaza Shoh, Said Murtaza Xon deyiladi. Biroq so'ng bir kishi Said Murtaza Shohda, Said Murtaza Xonda. Endi buning ulkan bolasi Shohxo'ja. Shohxo'ja deydi. Ana shu Shohxo'janing urpaqlari o'sha yerda jiyilgan. Hozir men barlig'ini atasi menim retlab ko'rsatib ketaman. Buna yerda Said Murtaza bir bolasi Shohxo'ja. Shohxo'ja. Ana shu Shohxo'jadan bitib urpaqlar tarab buna yerda 2 og'al inli bo'ladi. 2 og'al inli Said Muhammad Al-Said Saidzoda. Bu Said Muhammadning 5 ta bolasi bor. Ana shu 5 ta bolasining o'sha yerda bitib ko'rsatib o'tganman. Har birinchi bolasi, ikkinchi bolasi, 3-chi bolasi, 4-chi bolasi, 5-chi bolasi. Ana so'larni avliyat qilib bitib tartib ketib o'tiramiz. Odan keyingi mana Qapanqo'ja degan, Qapanqo'ja, Qurbonqo'ja va Ag'al inli. Tash bo'ladi ekan, mana yerda tash bo'ladi ekan. Tash bo'ladi ekan. Mana tash bo'ladi ekan. Mana tash bo'ladi ekan. Mana tash bo'ladi ekan. Bolangiz qaysi? Mana Qahramon. Mana Qahramon. Qahramon tash bo'ladi ekan. Mana o'zlari turibdi, shajrada ko'rsatilib ketgan bobolarida kimga borgan qo'lda ma'lumotlar bo'lgan. Ana shu etib retlab tortganmiz. Undan keyin buna kimdir keldimi? Kimdir? Alilar turlar. Yo'qmi? Ha, tak, turlar ekan. Alisher, Zoir. Yusuf bor, Qani, qayoqda? Zoir ekan. Mana yerda Tursunxo'ja, hamma bu Turlan deb aytilgan, mana bobolari Yusufxo'ja. Bular Yusufxo'jayev. Bu familiyalaringiz? Yusuf. Mana katta bolasi mana Zoir. Mana bu yerda Zoir katta bolasi Tursun. Odan keyin Alisher mana. Alisher, mana shu keyin O'tkir degan bola bor. Eldar, sen Hasanmisan? Mana Husan degan bola mana. Keyin Zikriya Ahmedxo'ja Masharipov, Ahmedxo'ja Ahmedovdan Zikriya akalari, uning katta uli Ergash o'tib ketdi. Abdumalik mana keyingi ukasi Abdumalik. Abdumalik. Mana yerda Ergash aka katta akasi, Alloh rahmat qilsin o'tdi. Zikriya Cholning bolalari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta bolasi bor. Ana shu 6 ta bolasi, ikkinchisi Abdumalik aka mana. Mana shu Abdumalik. Buning o'g'li Vohid. Mana Vohid. Mana Vohid turibdi. Mana Vohid. Mana bu bola Vohid mana. Mana shu kishining katta o'g'li. Undan keyingi o'g'illari ham shu yerda yuribdi. Endi mana bu Abdumajid aka, qani Abdumajid aka. Ha, mana bu yoqda turibdi, mana Abdumajid aka. Abdumajid aka mana. O'sha Zikriya otalarining o'g'illari mana. O'g'illari nasli mana Abdumajid aka. Undan keyingi Abdunabi. Bu Abdunabi mening patcham edi. Kechagi uyda apachamni ko'rsatib qo'yaptim. Shuning kuyovi, shuning umr yo'ldasi. Alloh o'z rahmatiga olgan bo'lsin, u kishi o'tib ketdi. Undan keyin Erkin degan o'g'li bor. U ham Alloh o'z rahmatiga olgan bo'lsin, u ham o'tib ketdi. U ham bola bor. Undan keyingi o'g'li Zikriya otaning o'g'li To'lqin, eng kenjasi kichkinasi mana. To'lqin ismi. Ahmedov. Ana barliq hozir ko'rsatgan, siz bor yerda ko'rsatgan odamlarning bari ismlari, familiyalari, boshqalar buni barchada o'sha yerda ko'rsatilib o'tilgan.
Мысалы, бабасы, ағасы, інісі, мен өзімді айтамын, міне менің бабам Есжан, Ұлы Отан соғысында қаза болды. Оның баласы Әмірхан, Әмірханның баласы Мұхиддин, бұл менің ағам. Мұхиддиннің ағамның 2 баласы бар. Одан кейін мынау менің 4 қызым, 1 ұлым бар. Мына менің ұлым Нұрсаид. Одан кейінгі менің інім Зияудин. Зияудиннің 2-3 баласы бар. Одан кейінгі інім Бақтияр. Бақтиярдың ұлы Сайды Бұрхан, бір кеше ауылда көрістік. Хамма шетте тұрған маншетті шәжіре кітабында көрсетілген Шағожа тобы, хаммасы шу сызма ретіде көрсетілген шәжіремізде ем, va ma'lumotlar bo'limida ham aks topgan. Tug'ilgan yili, qazo bo'lgan yili, nechta farzand, nechta qiz, kim qayerda tug'ildi, kim qayerda yashadi, kim qayerda qazo bo'ldi, kim qayerda qabri bor. Mana shunaqangi tarzda olib borilgan ishlarning hammasi endi ularning hammasi bu yerda tepaga Al-Musavi, İmam Jafar As-Sadiq, Muhammed Bakir, Zeynal Abidin, İmam Hüseyin, Hazreti Ali ibn Abu Talib aleyhisselam seyitler avladı. Ana şu şəcərəmiz kitabımızı çıxazganmiz. İnşallah Allah o'zi rozi bo'lsin. Mana shu ketdi ko'pchilik jin olgan shu şəcərədə kim ko'rsatilib aytilib o'tilgan bo'lsa, shu yerda yig'ilishdi, kelganlar keldi. Hammasi bor. Ma'lumot to'liq. O'zi Amir akamiz boshlab bergan edi. Mana Nuriddin oxiriga yetkazib, kitob chiqarib, butun saytlarda faxri bo'lib qoldi hozir. Nuriddinga ming rahmat aytamiz. Gap yo'q. Yaxshi olib boryapti mana. Hozir endi mehmonlarni ham Arabistondan chaqirib, mana prezidenti ham keldi. Uni ko'rdik. Juda bir zavqlanib, quvonib o'tiribmiz-da. Saytlarda bosh qo'shilganiga. Ming rahmat. Жолугушуунун соңунда сүйүктүү Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбызга, анын үй бүлөсүнө, ата бабаларга, жалпы момун мусулмандарга арналып Куран хатым окулуп бата кылынды. Айта кетсек, Нуридин Кожа Амирхан уулу баш болгон айрым сейиттер өткөн жылы Бишкектеги Орто Азиядагы сейиттер уюмуна барып, пайгамбардын урпагы деген атайын күбөлүктөрүн алып кайтышкан. Бишкек каласында орналашкан болгон сейиттер орталыгы үйө, оны уюмдаштыруучу инimiz Сейит Омар, үлкен рахмет, кызметтериңиз үчүн рахмет. Разы болсуңуздар, Алла разы болсун. Кыздарыңыздарга берекет берсин иншалла. Баршаңызға нәсіп қылсын. السيد شريف إداي الشريف الحسيني شريف بخيت السيد الشريف بخيت الحسيني الله razı olsun. Біздің елімізге, Өзбекстанымызға Абдыразақ пенен Умарлар келді Қырғызстаннан. Міне қожаларды жаңағы Сайт әулет екен, пайғамбар әулет екенін түсіндіріп жатыр. Міне біздер Нұхұл Сайт әулеттері бұл Өзбекстанда өте көп. Біздер көп әр ауыл, 2-3 ауыл бармыз. 2-3 районда тұрамыз. Біздер өте көппіз. Осындай Сайт әулеттері көбейе берсін. Біздерге бала шағаларымыз келешекте Сайт екенімізді, Мұхаммед әулет екенімізді білсін, небірелеріміз, шөбірелеріміз. Мына Умар менен мына Абдыразақтарға рахмет бешектен кеп, осындай пайғамбар әулетін елге, жұртқа білдіріп атқан. Аллаға шүкір бұларға. Бұларға мыңда бір рахмет айтамыз. Осылардың тобын көбейтсін. Мінекей менің қазір бала шағам мынау бақытпенен бір қайным барып келді Бишкекке. Бұларға жүретін менің қағазым берді, документім берді. Міне біз қазір ағайын болдық. Біз нағыз Сейт екенімізді, нағыз пайғамбар әулет екенімізді, нағыз ақсүйек екенімізді енді түсіндік. Енді бізден кейінгі небере шөберлерімізде түсінсін. Біздің Өзбекстанда Сайт әулеті өте көп. Рахмет айтамын бұл келген
балдарыма ылайым бақытты болсын. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذا اليوم الثلاثاء الرابع من شهر يونيو عام 2024 ميلادي، الموافق لليوم 27 من شهر ذي القعدة 1445، يتشرف مركز نقابة السادة الأشراف في العالم بتقليد نيشان للسيد خوجة لخدمته لآل بيت رسول الله في آسيا الوسطى. Seyitlerге hizmet kıldınız. Hizmetinizde Allah sağ olsun. Rahmat, rahmat. Canımız sağ olsun. Rahmat. Sizlerge hem sağlık dileyimiz. Olsun. Olsun. Rahmat, rahmat, rahmat. اللهم صل على سيدنا مصطفى